Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tugenda kutandikira we twakomye olunaku lwajjo. Naam, twasembeyo nga tulaba akayimba akavaamu ennyukuta zaki eza ikhfa'u ganti swif dhathana kam jada shakhsu qad sama dum tayyiba zid fi tuqa dha zalima. Twakabye olunaku lwajjo, kati tugenda kutandikira wano ku sual esooka. Agamba nti ila kam yanqasimu al-ikhfa'u, ikhfa'u eyawulwamu emiteeko emeka. Nagamba nti ikhfa'u eyawulwamu emiteeko emeka, wama huma era jejirwa. Agamba nti ila qismain ikhfa'u elimu emiteeko ebiri nga idghamu. Naam, ikhfa'u elimu emiteeko ebiri, wa huma era jejino. Agamba nti ikhfa'u haqiqi, haqiqi. Naam, haqiqi. Deni ikhfa'u wa alaikum salam, ikhfa'u shafawi. Agamba nti ikhfa'u haqiqi deni ikhfa'u shafawi. Sual nakubuza nti ma huwa al-ikhfa'u al-haqiqi? Abaffe ikhfa'u eyitibwa haqiqi yikibayirwa. Agamba nti huwa yeno alladhi ya'ti ba'da nun sakinati wa tanwin. Nchidam, huwa alladhi ya'ti ba'da nun sakinati wa tanwin. Agamba nti iyo ikhfa'u ejja oluvanyuma lwa nuni eya sukuni oba tanwin. Ntegereka? Senga nuni ejja mukola ekitibwa nga tekuli nki mperezi yebere ya sukuni. Kati senga ejja maaso ne wajjawo emu ku nnyukuta zetulabye emabega, naam, eyitibwa ikhfa'u haqiqiyu. Oba senga tanwin, senga ennyukuta ng'eriko tanwin, for example kati nga wano wolaba ono wensonze nti no ha'u einaki tanwin, ate maaso niwajjayo stad, kati kiba kitegeeza nti eyo ikhfa'u haqiqi. Naam, kati aga nti huwa alladhi yeyo ya'ti ba'da nun yeyo ejja oluvanyuma lwa nuni eya sukuni oba tanwin. Ntegereka? Etiwa ikhfa'u haqiqi, ikhfa'u eya namaddala, haq. Naam, eya ddala yeyejja oluvanyuma lwa nuni eya sukuni oba tanwin ne wajja emu ku nnyukuta za ikhfa'u gye bayita haqiqi. Then nakubuza nti mal muradu bil ikhfa'i shafawi. Naam, bategeeza ki bwe baga nti ikhfa'u shafawi? Nagamba nti al ikhfa'u shafawi huwa alladhi ya'ti ba'da mim sakinati, huwa alladhi yeyo ya'ti ba'da ejja oluvanyuma lwa mimu eya sukuni. Eno nesumbwa abantu bangi nnyo. Mimu ya sukuni kasitejja bweti maaso nabyayo ba'u eyo teba iqlabu. Ntidamu kasita mimu ejja eya sukuni. Naam, because twagamba nti iqlabu yebeerawo oluvanyuma lwa nuni sakina, naam, oba tanwin ne wajjawo ba'u maaso. Kati senga mimu yejja eya sukuni maaso ne bakuwa ba'u, naam, ne bakuwa ba'u, kiba kitegeeza nti eyo si iqlabu, eyo ikhfa'u. So nyinza okubanga najita iqlabu nga tusoma iqlab, awo mujja kunsonyiwa nange nali nerabidde. So tugamba nti yeyitibwa ikhfa'u shafawi, ikhfa'u eyokumimwa, because owunya kumimwa era nga wobulya iqlab. Ntegereka? Owunya kuti kumimwa, so si kuwunya muki mugundi muki nga wosoma eri haqiqi. So ntugamba nti huwa alladhi yeyo ejja
mim sakina ngawli Allah yanti tarmihim bi nam tarmihim bi suratu al-adiyat naam ngala wayala suratu baqara ganti ambihum bi naam ambihum bi asmaihim sokat ezo ayat bizibazijja nola mim ya sukun ye mim itaina mperezi mu Qur'an ntegereka bwejja maaso ne wadayo ba'u eba ikhfa'u shafawi ikhfa'u eyokumimwa noza kukategese bungi nnyo naam then onakuwa agamba nti ye mbaddewa swali naga nti ma hiya amthilatul ikhfa'i naam ayagala kuwa kuki kubyokulabirako ebya ikhfa'u onakuwa ant harfu al-ikhfa'i nakuwa enyukuta iza ikhfa'u nakuwa amthilatu min kalimatin ngazini mu kigambo kimu na mu kigambo kimu example mu kigambo kimu then wano nakuwa mu bigambo kalimatani mu bigambo bibiri ngola wano ntegereka wano jaba bibiri ne wano kiri kimu then onakuwa ma'a tanwin nga tanwin yekoze eki yeze ntegereka aha kati twagambye nti tuwunira kunyukuta ya sukuni mu ikhfa'u so singa mu idgham tuwunya kunyukuta eyaki eya idgham ntegereka nate wanu tuwunya kunyukuta ya sukuni naam aha kati nagamba nti asuna kuwa stwad wali agan swift naam swift data na kati azikwale mu kimu oda yazo nagamba nti yansurukum ntegereka naam owunya kunyukuta eyaki ya skuni ino nuni jowunirako ntegereka ate wano nagamba nti salatihim naam aha wanakuwa dhali nakuwa wanusimazeyo kama nti kati wano enebade nun sakina ate wano maso agena kuwa tanwin naam rihan sara rihan hansa so singa mu idgham wogambira nti mai ubulaya onge ekoyate engeja mai naam faman ya'mal ntegereka nate wantu kanti riha nunya kuti kutanwin so si kuti kustadi aha nagamba nti wa anzir so si wa anzirhum si wa anzir obogenda kwacho obogenda ku kolesa kati ontuga nti wa anzir ate juka ra uwejange mabega waliyo kasra ra ebantono tochera birecho busanga ra unimeka waliyo kasra yebachi ya sukun ebantono so ngaje singa no badeo fatha ebanene ntegereka so ontuga nti so si wa an ne obwino kwacho kuna ogamenti wa anzirhum naam min dhahabin min dha kategede then dhillin dhi thalath shu'ab tuchije kwa ayawegamba then tha'u nibade dhali sad dhal tha'u nam mansura nam man thaqulat mawazinu wabachija
muta'in thumma amin. Bwekityo kiri mu Quran. Then dakika zaweddeyo dda tusemyeyo wano bwezigwa 10 bategenda ku uploadinga video kale yankuthun man kana aduwwan li Jibril. Surat Bakara. Man kana, so si man kana. Then kiraman katibin. Nza tukoma dakika zigenze then tugenda kwengera mu video endala inshallah ate tumale examples zino inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.